mushake muvyemere mu mugezeho ubu naho worekura aka gapisitora sinokwemerera ko umurasa ngo ruvemo uko nukuri ntabwo ari umuntu ari kubavugisha ni Uwiteka Imana avuye ku ntebe yiwe mu ijuru nabarungikiye umwana wanje Yesu Kristo ngo aje kwigisha ubutuma kugira ngo mumenye ndi mu ijuru ko ari jewe nitwa ndiho kandi Uwiteka Imana nzokwama ndiho nuko ari je naremye isi n'ijuru nkarema ibiti ivyikurura ivyirukanka ivyo nibikoko naziriya ntari mwacafye hariya nije nabiremye Uwiteka Imana kandi naremye amabuye inzuzi ndema imisozi ndema ibiyaya iki gihugu cy'u Burundi nico natanguye kurema ubwa mbere Uwiteka Imana uyo mu gihugu cyo mu gihugu muri kimwe ko nukuri kwa Yesu umwana wanje Yesu Kristo w'ikinege nabarungikiye ngo aje kubigisha ubutumwa azabangeze ko ariko mwaramurekuriye mu mabisha y'ababisha babi muraheza Yuda aramugambanira kuko yari umwigishwa nawe yatowe mu muhanda aravuga ngo ngendanira umwana wanje yabwiye Yuda ngo ngendanira aramugendanira ariko bageze ku musozi bamaze kugera ku musozi nuko Yesu arababwiye ngo nimwicare hariya mwe murasenga kandi nimuhave muja mu mosha mabi nanje ngiye hano hirya kuba ndasengeraho ndaheza jewe Yesu ndafata umwitako nishira mu mutwe ndaheza ndapfukama nambaza ndi Uwiteka Imana yanjye yandemye yambyaye intete inda ya Mwuka Wera kuri Mariya Yesu Kristo rero nuko mwamfashe neza igikorwa data yantumye ntabwo mwigeze mucyumva ko ndakibabwira ngo ndagiheze oya mugabo abafise inda zabo basize hejuru baciye bazana amafeza n'amazahabu baha Yuda arayatora ahasigaye Yuda baravugavugana ngo rero ngo wewe twe ntitwomumenya bahejeje kumuha amafaranga ngo kugira muze kumumenya ngo ndagenda ndamukore mu ntoke ngo ndaca ndamugwa mu nda ngo nimara kugwa mu nda muraca mumenya yuko ari uwo nyene mu Yes, ngubu rero n'ubuhanuzi cyangwa se n'ubutumwa bivugwa ko rwose ari intumwa yatumwe kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. N'umuhanuzi rero n'umuhanuzi ngira ngo ntago ndibuze kujya muri byinshi ngo yatumwe rwose ko ngo niyo ubu tuvugana rwose ngo witwa Perezida uyu nyine Ndayishimiye ngo wamurasa n'agapistori ngo ntabwo yapfa kuko nyine Imana niyo igomba kugira ute igomba kuba rwose igira ibyayo. Hakomeza ngira ngo mwabyumvisha aravuga ati ariko ati igihugu cy'u Burundi ati ntabwo ari njyewe uri kuvuga rwose ndimo ati igihugu cy'u Burundi ati nicyo gihugu naremye cya mbere ngaho rero nguko ntacyo rwose hanarenzaho kuko icyo gihe ntabwo nakavutse ngo ndamenya ngo ni ikihe gihugu cyaremwe mbere. Sinzi rero ubwo umugabane niba ubwo sinzi niba umugabane waraje ariko mbere niba iki gihugu cy'u Burundi cyarabaho mbere y'umugabane rero simbizi ariko urumva ko ngo igihugu cy'u Burundi uyu muhanuzi rwose ahanuye ariko ubona ko abasirikare babadede rwose bamuriho ibyo yakora byose navuga ibyo avuga ubundi bamushyire Evariste Ndayishimiye nawe agire cyangwa se ajye rwose kumusobanurira kuvuga iby'ubuhanuzi byo n'uwamutumyeho. Ati rero ibintu bigiye kurangira ati bisambo n'iki byose ati rwose ati bigiye ku byabo bigiye kurangira. So niho rero duhere muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo twabigarutseho tubabwira ko iki gihugu cy'u Burundi habayemo inkongi isoko hafi isoko rya kane ryahiye hari kuba inkongi ziri kwibasira inkongi ziri kwibasira amasoko. Abantu baribaza bati se aya masoko iby'aya masoko ugushya kw'aya masoko biragenda bite? Ni ikibazo cyatangiye kubaho ndetse kinakomeye cyane. Gusa hari andi makuru amaze kutugeraho masha kuri aya masoko ari gusha
hari andi makuru mashya amaze kuba tugeraho kuri amakuru akomeze kugenda tugeraho tugiye kubagezaho kuri rishya ry'aya masoko. Ariko nanone kandi turagaruka hano muri za Masisi naho hari amakuru menshi cyane yahigaga cyangwa se uwahigaga yabaye uhigwa, yahigaga rwose yabaye yahijanja. Ubu tuvugana ibintu byamaze kuba bihinduka hano muri kino gisagara cya Gatoyi, ubwo ndavuga muri teritwari ya Masisi, naho tuhafite amakuru ibintu byakomeye. Nibyo natangiye mbabwira nti iyo wirukankanye umugabo ugomba gusiga imbaraga zigomba kugusiga inyuma, zigomba kugusubiza inyuma. Ibintu byakomeye, urugamba rwafashe indi ntera, igihe cyo kuroha abantu mu banyanga rwose cyageze, kuko ubu tuvugana hano moto ozopera. Ibi nabyo tugiye kubigarukaho, mbabwire icyitwa indege hano akazi ziri gukora ahangaha. Ndaje mbabwira akazi icyitwa indege hano hantu ziri gukora bya hatari. Ibintu byakomeye, ibintu byakomeye, ibintu byakomeye kuri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi turagaruka muri Uvira naho hari amakuru ari kuhavugwa. Ingabo hano mu gihugu cy'u Burundi hano barakubwira ko rwose ingabo ziri hano mu mujyi ziri hano ngo zagiye kurinda uyu mujyi wa umujyi wa Uvira, ngo bagiye kurindira kure, bamaze kuza hano mu mujyi rwagati, ndetse ngo abenshi n'ibitwaro binini cyane batangiye kugera bihungishiriza mu gihugu cy'u Burundi. Za ntwaro za Charles de Komba bari kuzimurira mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka, niyo bari kuzijyana kugira ngo M23 itazazibafatana. Ubwo kari nako banavuga ko Vetura rwose ngo anytime igihe cyaricyo cyose yagera muri uyu mujyi wa Uvira. Turaje rero nabyo tugenda tubyinjiramo, katwiyumvire uyu mudamu ariwe duheraho. Ubwo tayari ni mu gihugu cy'u Burundi, twumve ngo aratangaza iki. Ariko ndumva arimo aravuga ati abantu bafite imiduga hafi mutabare. Katwumve kamanze ndebe irishya. Abantu mufise imiduga hafi ni entre Pam na Wiyema hepfo, muze muriruka hariko harasha. Nituramenya neza ikintu gihiye mugabo hariko harasha. Ngaho rero, ariko noneho ubanza ari n'ibigeragezo byaje mu gihugu cy'u Burundi ntitwabimenya. Ubanza ari ibigeragezo byaje mu gihugu cy'u Burundi ntitwabimenya. Ubu tuvugana ofisi ya PAM nayo irahiye akavido ngaka ndagafite hano, nkakohereza ure kuri bukatemo ifoto uze kwereka abantu, cyangwa se ndebe n'uburyo kikaturebe ko nakabishyira kuri YouTube bakakabona. Ngaha abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, nyamara ibi bintu byakomeye. PAM nayo igize itya irahiye. PAM irahiye, stock twavuga ko ni nka stock rero ya PAM hano mu gihugu cy'u Burundi nayo irahiye. Baratubwira ngo iki, ngo ibi ni ibindi nandi makuru nyine ubwo hageze nonaha. Iyi stock reka nze mbereke iyi stock. Harya PAM buriya nayo si y'umuryango w'abibumbye. Kamerama, PAM nayo si y'umuryango w'abibumbye. Bivuze ngo hano mu gihugu cy'u Burundi noneho birahindutse. PAM ubwo ni ububiko ni stock cyangwa se ububiko bw'umuryango w'abibumbye aha hantu. Ngo ni World Food ngo ni program, World Food Program. Aha harahiye rwose PAM hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo za mpunzi zari zirimo ahangaha za Kongo niho zabonaga ibyo kurya biturutse, ndetse n'ibindi byinshi cyane bifashishaga. Already bigeze gute? Birahiye. Reka nze turebe iyi video nayo nyibereke bakunzi ba Jeune Official. Ahangaha narababwiye nti ngewe rwose
ibintu byose tuba tugomba kugenda tubibereka gatanu kuri kagenzi kako. Ngo ni Pan-African Movement. Pan-African Movement. Ubwo ni byo PAM bishatse kuvuga. Okay. Ibyo byose ni ubushakashatsi, urakoze cyane kunyunganira. Harahiye rero, dore. Ngiyi. Iyi ni PAM. Iyi ni PAM rero ihiye nkuko amakuru ari kutugenda tugeraho. Nijwi ngiri rwose ry'umuturage, ntabwo ari bya bindi umuntu aza akavuga gutyo ariko nta proof. Iri nijwi ry'umurundi uri hano, nawe ubwe arabinyemereza. Reka tubanze dutumikira badutumye, ndabona amasaha umunota wo kwamamaza ugeze, ubundi tugaruke tunabigarukaho nanone ariho tunakomereza. Gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe, hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyanama, regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product iz'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi, indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide, naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso. Mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahi Goma tubafitiye massage. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agent, niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afrika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 05 76. Abari hanze mukongeraho kode gusa. Aha, reka tugaruke rero dukomeze n'amakuru. Nabwiye nti rwose ni ibiro by'abibumbye hano birahiye. Abantu mufise imiduga hafi ni entre PAM na OIM AHF, muze muriruka hariko harasha. Ntituramenye neza ikintu gihiye mugabo hariko harasha. Hey, byakomeye. Ibintu byakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubanza ubuhanuzi bwa wa mugabo twatangira rwose bwatangiye kugenda buhagera ku butegetsi bwa perezida rwose burangiye, hari ingomera arangiye. Harahiye. Harahiye rwose ngo ibisambo byabaye ibisambo, niko yatangiye abivuga. Ariko icyo ndimo ndabona ahangaha, hano mu gihugu cy'u bati ntibisobanutse. Atubanze ari shitani yageze aha hantu. Kabaye ibaze naho ibiro bya PAM bishya. Se uwo muyaga nkuba ujute uteye ute? Ni ikibazo gikomeye cyane. Reka tube tuwenda tuse n'abahava, kuko ubwo urumva akazi kamwe kari kugenda kavaho akandi kaza, uko twe twavuze rwose ko turi buze gukurikirana tukamenya ibyaha cyangwa se ibyirisha ry'aya masoko, ariko bihise byivangamo no gushya kw'ibiro bya PAM. Twavuga ko hari n'ububiko stoke ya PAM, iki kigo nyine cy'umuryango w'abibumbye nabyo byiyongeyemo. Urumva ko akazi hano gatangiye kugira gute, yewe kari kugenda karushaho kuba kenshi. So rero ahubwo reka dusimbukire hano muri za Gatoyi, muri kano karere ka Gatoyi. Ngira ngo mwebonye ko Lawrence Kanyuka yaramutse avuga rwose ko hagabwe ibitero. Yego nibyo koko byagabwe, kuko byanansabye rwose ko nkoresha ibishoka byose hano muri za Gatoyi. Mbaza abahungu banjye bari hano rwose ku mirongo y'urugamba kugira ngo numve uko bimeze, ariko niho natangire mbabwira nti uwahigaga yabaye umuhigo, niwe uri guhigwa. Impamvu rero nakoresheje iri jambo, murabyibuka ko Kinshasa
niyo yahoze ihiga M23 iri guturuka igoma ikazana ibikoresho ikirigura sharinga n'iki byose, iri guhiga nyine M23 bari kwihisha nyine za drone n'iki byose. Ariko muzi ikintu gitangaje kiri kubera hariya hantu, impamvu navuze ngo uwahigaga ari guhigwa, ubu tuvugana M23 niyo irimo guhiga none FARDC. Mu makuru namenye M23 niyo iri guhiga, iri kubahigisha uruhindu byakomeye hano muri bino bice bya za Gatoyi, hano muri bino bice bya za Gatoyi. Amakuru aravuga ko ngahantu bitango ni Bukumbiriri, ahitwa za Nkokwe, ubwo ni imidugudu nyine ubu tuvugana ibintu byakomeye bibari kurwaniramo, ahitwa za Muhayirwa ndetse n'ahandi henshi cyane tuduce nyene utubarizwa hano muri za Gatoyi. Sha umva ibi ndabivuze pe, indege zitwa drone za M23 nizo ziri kubapfurura, nizo ziri kubahiga. Niyo mpamvu murajya mukumva ngo abakomanda b'urugamba hano bamaze guhunga, bo bagiye mu bimbere. Drone za M23 zabahahamuye pe, zabahahamuye ku buryo uramutse urebye n'ibinyamakuru byandika biri ku ruhande rwa Kinshasa nabyo birabakubwira rwose ko drone za M23 arizo zimeze nabi, ziri kubahigisha uruhindu. Drone za M23 zirimo zirabahigisha uruhindu, mu by'ukuri hari ibintu byakomeye. Hari agace rero M23 cyangwa se Lawrence Kanyuka avuga ko ngo nako kabweho ibitero, ariko barimo baravuga batereka da aka gace ka Gasenyi ntago twigeze tukagabaho ibitero. Atariko ahubwo M23 ngo umuvugizi wabo yavuze ko ngo hari agace bita ngo ni ngo hari agace nyine ngo yavuze ngo Kongo kagabweho ibitero. Kanze nkarebe nako tukavugeho. Yagize ati watanze amakuru ari kwashyira muri coalition, ngo yagize ati ahubwo ni M23 yavuye ahantu hitwa Gasenyi mu mudugudu bagenzura. Gasenyi nabwo barimo baravuga ko ari M23 ihagenzura, kuko batangira kuvuga ko yanatangiye kuhagenzura mu kwezi kwa kane muri 2026. Yavuye nyine ngo M23 turutse za Gasenyi ngo kugira ngo itere ahantu bita ngo ni Muhayirwa, muri Muhayirwa ya kabiri. Batero nta mudugudu witwa Murambi uhari muri ako gace muri hano cyangwa se gaherere muri Gatoyi. Atahubwo ati mu by'ukuri nta mudugudu ahubwo uwo mudugudu witwa Murambi. None se uwo mudugudu witwa Murambi ngo uherereye ahantu bita muri za Numbi, muri za Ngungu plutôt, sorry mu mbabare, ntago ari muri Numbi, ni muri Ngungu. Murambi ngo iherereye muri Ngungu. Ubwo itangazo rya Kanyuka ryo bwo bashatse gusa n'abari kugenda bavuguruza akantu gato bagaragaza ko mu by'ukuri M23 hano hantu idahari. Donc ngo aka gace ntabwo kari iyo ngiye muri ibyo bice bya za Gatoyi, ahubwo ngo kari muri Ngungu. Urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane hano rero muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko amakuru ndimo ndakira, my friend, ubu noneho navuga nemye cyangwa se nabivuga nzi ko nta muntu uri buze kubihakana. Hari ukuntu avandimwe yumve turamereye nabi ngo ya urabona, ubwo bakabaciye ku bindi binyamakuru bakabaciye nko ku bindi binyamakuru wenda bagiye babona biri kubabeshabesha. Ariko na bya binyamakuru no njya mbona rwose bibeshabesha, natangiye kugenda mbona biri guhindura n'imigabo ati ewana TMV turati drone zabo zibamereye nabi. Naho bari kubyivugira ubu noneho ndekereza ko ntawe ushobora kuza kwandika comment ngo urabona ngo fighter ngo yango, ntabwo ariko bimeze. Ubu turugura ku cyitwa rusange iri kimwe, usibye gusa imvugo mba nagenga kubitama aka kantu nti uwahigaga yabaye umuhigo.
kuko aba bagabo nibo baturutsaga za drone hano muri za Goma, bagasanga iyo M23 muri za Masisi mu bice byinshi za Rucuro nahe, ariko nayo iri kubiturutsa Goma none ikagira ite ikabahiga, iri kubahiga bukware, iri kurasa, iri kumenagura. Yamaze kumenya amakuru ko bari gutegura ibitero bikomeye cyane hano muri za Warikare bagamije kugira ngo baze birunde hano muri za Masisi. Rero aho habashukaga niho yahereye iri kugira ute iri gushwanyaguza. So aya makuru ndaturaza gukomeza kugenda tuyareba cyane ko agikomeje. Mwebwe icyo musabwa gusa no kubana natwe ubundi mukadushigikira mukagira uruhare muri ibi biganiro byacu. Murabizi ko kugira uruhare mu kiganiro nta kindi no gusharinga ikiganiro, ibindi byose bigenda byikora. So hanyuma ariko nanone muri Uvira naho ndakurahiye ibintu byakomeye. Hey. Ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa namenye amakuru ko zari zavuze zitireka turinde umujyi wa Uvira. Nyuma yuko M23 rero ivuye mu birometero hafi 40 ikaba ngo igeze umujyi hafi cyane, bigiriye inama ngo bose bamaze kuba bagera muri uyu mujyi wa Uvira, ntawe ukiri mu nkengero y'uyu mujyi rwose, ngo ibirindo bihasigaye ibirindiro ibirori ubwo ni amadefense ahasigaye ngo ni maonesho, yewe ngo na za paturuyi nazo ngo bagomba kuzajya bazikorerayo barangiza bakagaruka mu mujyi. Ariko andi makuru akatubwira ko ngo indege donc za mbunda zabo zirasa mu ntera ndende zisabwa kubanza gutegurwa kugira ngo no kuzikorera uzihungishe. Barimo kuzirukankana izambere ngo bamaze kuba bazigenga ku gihugu cy'u Burundi, ku mupaka cyangwa se ku mwegege w'u Burundi, kugira ngo bazabashe kuzifashisha bari kurasa igihe urugamba hano rwaba rukomeye. Ariko bavuga ko nariho zinafite security kuko M23 ntabwo yapfa kwinjira mu gihugu cy'u Burundi igiye gushikira izi ntwaro yabikoze ngo sakirirego. Ndagira ngo mbibutse ko iki gihugu cy'u Burundi rwose cyabaye indiri y'ibitero biri guterwa rwose hano, ibitero rwose bari gutera batera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero byabo rero bakaba bari kugenda biturutsa hano mu gihugu cy'u Burundi, bakaba barabahaye rwose indaro y'amezi 3 cyangwa se ikibuga cyo kugira ngo ariho ibitero byabo bituruka muri rusange. So nguko rero ngaya amakuru rwose agezweho hano muri Kivu y'Amajyepfo Minembweho. Nabonye Afande Rugabo nawe hari ibyo yatangaje, ntago nari nibutse rwose kugira ngo tubigarukeho mbere yuko twakira Musemaji sina makosa. Reka tubanze nabyo tubigarukeho, ariko nabyo urumva nibijyanye n'intambara hano muri za Minembwe. Reka tubigarukeho. No muri Minembwe barwanye, habaye imirwano muri Minembwe nk'uko Afande Rugabo abivuga ngo umwanzi yagabye ibitero cyangwa se yateye ibisasu mu midugudu mu duce dutuwe mu by'ukuri hano muri za Minembwe. Ibisasu ngo babiteye ahantu bita ngo ni Nyaruhinga, bakaba babiteye ngo bakoresheje icyitwa ya mabombe bita ngo ni mortier cyangwa se bita ngo ni 70 mm. Bari gutera yo muri make bya bisasu bita ngo ni 70 mm. Bakavuga ko doke ngo Kinshasa ngo ikomeje kugenda yangiza icyitwa Gahenge, ikomeje doke kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yasiniwe i Doha. Ibi bikaba ari byatangajwe mu by'ukuri na Afande Rugabo. Agakomeza avuga ati ibi birimo biraba igihe MONUSCO iri muri za Minembwe kugira ngo irebe ko imirwano hano hantu yaza guhagarara. Ati MRDP twirwaneho nayo irahari. MONUSCO ubwo wasanga irimo irabaha za korodone kugira ngo barase neza, bazajya bararasa none bagire target barase avegrema. Muze kuyitondera.
nta kindi narenzaho. Bo reka twakira sina makosa rero, ariko tubanze dutumikire undi mufatanyabikorwa wacu, ubundi tuza dukomeza twumva amakuru yaduteguriye hano muri Kivu Amajyaruguru. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo. Mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Eva Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. I'd be healthy, we believe. Every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, nguko rero ku murongo wa telefone rero sina makosa amaze kuba ahagera. Sina mako, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Fighter. Natwe tumeze neza cyane, ariko ngo uwahigaga rwose yabaye umuhigo muri za Masisi za Gatoyi, ngo uwitwa Umuzarendo bari kumurashisha drone ivumbi ryatumutse. Nk'umuntu wamaze kuba hashinga amatako cyangwa se watera amatako byifashe bitubaye amasaha. Yes, nkuko bimeze wahigaga yabaye umuhigo rwose. Ubu ngubu Umuzarendo arimo rwose arashwiragizwa bikomeye cyane, arimo araraswaho icyo nakwita umuriro muri rusange. Kugeza magingo Umuzarendo wese uri muri aka gace navuga ka Gatoyi ari gusaba Imana kugira ngo abone ikimukura muri iyi axe, kuko ibintu M23 iri gukorera muri aka gace ka Gatoyi ni ibintu bidasanzwe. Ni ibintu navuga ko yaba ari Umuzarendo yaba ari umusirikare wa FARDC bari kwicuza icyabakuye muri barikare baza muri territoire ya Masisi, kuko kugeza magingo anga muri Gatoyi yose uko yakabaye umutwe wa M23 wamaze kuba uyigarurira, ndetse ubasha rwose kuba navuga ubwo ibitero biremereye cyane muri Mitimengi rwose, kugira ngo akomeze kugenda ari guhabya uyu Muzarendo waje ari yisize insenda ndetse n'abasirikare ba FARDC. Ubwo rero urumva ko mu by'ukuri M23 nyuma yuko twababye ko hari indege zari zazamuye za drone za FARDC, M23 rwose nayo nta kuzuyaza, nta kuvuga, nta guca ku hirya cyangwa hino, nayo yahise izamura drone zayo rwose zimanza gucucuma Umuzarendo hariya muri Gatoyi, hariya rwose muri Gasake, hariya muri Murambi. Umuzarendo akubitwa navuga bihambaye cyane. Babandi nakwita ko bari basa nkaho basigaye cyangwa se babandi basa nkaho barokotse ibitero bya drone, none habo ku butaka nabo baza ari uguhorahoza. Nyuma yuko twari twababwiye ko hari umusirikare ukomeye cyane wa Zarendo bita Ebembe ya Nyoka wari warashwe n'ubundi FARDC ndetse na Wazarendo, ahanga babaye nk'abaciwe mu gikuba cyangwa se babaye nkaho bacitse rwose navuga umugongo, kuko rwose imbaraga bari bafite, imbaduko bari bazanye, amava muhira bari bafite hariya, uburyo barasaga bakubita karuru, bose babaye rwose nk'amahwa aguye mw'imvura, byabaye nk'abakonje cyane, kuko urebye uburyo ahanga Umuzarendo ari kugenda mu by'ukuri navuga akwirimishwa. Biragaragara ko Umuzarendo mu by'ukuri ndetse n'abasirikare ba FARDC urugamba nubwo bari baruteguye, ariko urabona ko strategie zabo hari aho zageze nyine zirarangira, babaye nka ya sosi y'inama nyine urya iri kuziko, kuko kuresista ku mirongo kwabo byaje kubabera navuga ikibazo gikomeye, kuko uko batinze ku mirongo y'urugamba niko benshi bahaguye cyane. Byatumye rero iyi Gatoyi yigarurirwa yose n'uyu mutwe wa M23, ariko yigarurira mu by'ukuri ku ntsinzi ikomeye cyane, ndetse no kuba abo bari bahanganye bahatakarije abasirikare benshi cyane mu by'ukuri. Obita Kabido nyuma yuko rwose ari wari usa nkaho yarasigaye ku mirongo y'urugamba agenda navuga ayobora urugamba, kugeza muri amagingo ari muri umusozi wa Mitimingi rwose niyo aturije, ariko M23 naho ntabwo iramuha agahenge, iracyamwatsa umuriro, drone ziracyamuhigisha uruhindu, drone mu kirere ngo ntabwo ziri kumanurwa. Bigaragara ko mu by'ukuri
Gatoyi isa nkaho mu by'ukuri yamaze kuba yose uko yakabaye ibatombe, ndetse aho twiteze ko rero nyuma y'uko amanutse za Mangeri ndetse na za Mitimingi dushobora kubona n'ibi bice nabyo bibaye tombe, bitewe n'uko urugamba rukomeje kugenda ruhengamira ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari bayo. Ubu rero icyo navuga abaturage bari muri Gatoyi rwose ikintu bari kubona ni imirambo rwose iri kugenda irambaraye mu muhanda, mu mirima igiye itandukanye. Ubona ko mu by'ukuri abasirikare ba FRDC benshi haribo rwose abaje ngo muri iyi mirwano baturutse muri za Kasayi bazanywe hariya muri Warikare, rwose batazi n'akanyarwanda n'aka na gakeya, bivugirira ingara gusa n'igifaransa. Ngo hariho n'abakomeretse rwose bari kugenda bakajya basaba abaturage ibyo kurya, akabikora mu masinya abaturage bo kugira ngo bamuyambe bamuha ibyo kurya, ahubwo bakamwakiriza umupanga. Byatumye rero ngo hariya n'abaturage n'abakomeje kugenda bihaniza ngo izi FRDC zaje kugaba ibitero hariya, dore ko zari zabashyize mu kaga gakomeye. Urumva ko mu by'ukuri izi FRDC nazo sinzi ngo ziraza gukizwa n'iki, kuko ibaze kugira ngo uri gusaba umuntu wenda utuzi two kunywa ubu ukoresha amasinya abaturage bagatoye nta gifaransa bazi, nta ringara baba bifitiye, ubu usanga n'agaswahili yari hafi ya ntako, bivugira ikinyarwanda gusa. Ubwo rero aba bagabo ba FRDC ari kugira rwose amusaba amazi yo kunywa, undi akaza akamukubisa umuhini. Bigaragara ko ahangaha mu by'ukuri n'undi abasirikare bakomerekeye ku mirongo y'urugamba, yewe ndetse n'abangaba basa nkaho batanye bitewe n'uko bamaze kuba babura icyerekezo, n'uri kugira mu baturage ntacyo ari kubasha kuba bamufasha bitewe n'uko ururimi ntabwo bari guhuza. Bigatuma rero n'ubundi ngo abasirikare ba FRDC bakomeza kugenda bamwe bacakirwa amatekwa, abandi bagenda mu by'ukuri bagwa mu nzira bitewe n'uko bari kuba bakomeretse ku rwego rukomeye. Bigaragara ko Gatoyi kubifashwe ni ikigaragaza ko ibice byose bigiye kuba bigira umutekano, yaba ari za Remeka, yaba ari mwa biriya bice bitandukanye, yaba ari za Bufamando, yaba ari za Nkokwe, za Bukumbiriri, za Gasake, za muri bice. Urabona ko ibice byose bisa nkaho bigaragiye Gatoyi bigiye kuba bigira umutekano muri rusange. Ubona ko mu by'ukuri intambara yo muri Gatoyi amasasu yamaze kuba rwose aba makeya. Ubu ngubu navuga berekeje ni hasi muri Mitimingi ndetse no muri bice bya za Mangeri baberekeza nyine mu shyamba. Ubona ko M23 nimara kuba yinjira muri uyu musozi wa Mitimingi, noneho barabasa nkaho bagiye kubinjiza neza muri teritwari ya Warikare, ndetse no gufunga iri rembo, dore ko iryo rembo ryari risa nkaho rifite imbaraga cyane mu marembo aturuka muri teritwari ya Warikare winjira muri teritwari ya Masisi. Ubona ko rero situation y'ahangaha uko bimeze, abaturage rwose amasasu ari kuba ko bari kwimvira noneho kure, ariko drone za M23 zo ngo ziracyari mu kirere, ntabwo ziri kumanuka ngo ziri kugenda zibisikana. Bigaragara ko yaba ari zifata amashusho, yaba ari zirasa, zose ngo zigenda zoguga kiriya kirere. Bigaragara ko M23 nayo muri urugamba yari yarakaye, ndetse yari yabonye ko FRDC yazanye imbaraga zidasanzwe. Nk'uko rero muri Gatoyi byifashe, ese ariko FRDC iraza kuba yakora ikinyaramusozi ikaba yasha kuba yagaruka. Ese hari ibitero biremereye wenda FRDC ishobora kongeramo imbaraga, tukabona bakabido wongeye kugaruka, ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye. Ibi byose ni kugenda tubyitega, ariko urabona ko mu by'ukuri kugeza amagingo aya umunzani ukomeje kugenda uhengamira ku gisirikare cya Kongo FRDC ndetse n'abambari bacyo muri rusange. Ngibyo ibya Gatoyi, nguko situation ya Gatoyi imeze rwose, nguko ku rugamba ruhagaze, nguko rwose bakomeje kugenda bacika urugamba, nabo bakomeje kugenda bibasigwa n'abaturage rwose. Abaturage nabo bakomeje kugenda navuga batababanira cyangwa se batabemera, dore ko n'ubundi abaturage busanga bahariya bivugira ikinyarwanda. Kugira rero ngo zane bumwe bari abasirikare n'ubundi aba FRDC biba bigoye ko baraza kuba bakominikana n'abaturage ngo babashe kuba babahereza amakuru muri rusange. Abazarendo bo rwose ngo birukanye mu mazu y'abaturage nyuma y'uko babonaga drone ziri kuza zibisikana, zimena ibisasu biremere byinshi cyane. Abaturage rero ngo bawazarendo, ngo ndavuga izi wazarendo zari zifite nyine gahunda yo kuba zaza kwigarurira ahanga Gatoyi ku centre. Icyo ngo zahise zikora, abenshi bagiye bikuriramo teni, bagenda rwose n'imbunda bazitaha, imbunda ziri kugenda zitoragurwa n'abaturage bazizanira umutwe wa M23. Urabona ko abazarendo bo rwose ngo bakomeje kugenda bitsimba mu mazu, aho dushobora kubona hari kugenda haba n'imikwabe yo kugenda babacakira nyine umwe bagiye bahungira muri rusange. Nguko rero uko Gatoyi imeze, nguko uko Murambi imeze, nguko uko Gasake hameze, nguko rero ku rugamba rukomeje kugenda ruakselera rwinjira muri Mitimingi ndetse no hasi mu mashyamba y'ahangaza Mangeri muri rusange. Reka tuvi rero
muri gatoyi rwose ahubwo dusimbukire ahangaha mu nkengero z'amahanga mu nkengero z'amahanga rero n'ubundi ngo bikomeje kugenda ibintu biba bibi ahangaha muri Buraza naho hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane n'imirwano irimo abasirikare bo kwa Janvier Karayiri bahangaha nyine babarizwa mu mutwe wa APCRS bongeye kugaba ibitero biremereye cyane ku mutwe wa M23 nyuma y'uko rwose hari amaze kuba hagera inka nyinshi z'abaturage nyine mu gihe bumvaga ko M23 ikomeje kugenda hacungira umutekano izi mayimayi rero ngo zikaba zari zaje mu rwego rwo kugira ngo zihangane n'abo basirikare ba M23 ngo noneho mu gihe bari guhangana n'abasirikare ba M23 haze ikindi kiciri kibasha kuba cyashorera izi nka z'abaturage aba rero ntabwo nabo byaje kuba bibagendekera neza kuko uko bagabye igitero rwose baje guhita rwose basubizwa inyuma ndetse n'abanga barifite gahunda kuza gutwara inka ntibabasha kuba babigeraho cyangwa se bashobora kuba umugambi wabo ugerwaho kugeza ubu ngubu rero ahangaha rwose za Buraza naho ngo amasasu ari kugenda yumvikana aho izi wazarendo zibarizwa mu mutwe wa APCRS zirangajwe imbere na Janvier Karayiri nazo ngo zikomeje kugenda mu by'ukuri ziraswa umunsi ku munsi mwa biriya bice by'umwihariko rero ahangaha mu nkengero z'amahanga dore ko ngo nabo bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose ngo barebe mu by'ukuri ko bakomeza kugenda bajya hano mahanga ku centre ndetse no mwabira bikuyu bigiye bikekije z'amahanga ubwo ndavuga za Nganzo mvuga hariya za Gasopo n'hariya hafi ya mahanga ku centre mbona ko mu by'ukuri izi wazarenda zo mu mutwa Mayimayi APCRS zikomeje kugenda zibasira kariya gace muri rusange ubona ko rero M23 n'undi ikomeje kugenda iri kubahabya rwose igenda ibasubiza inyuma ubona ko M23 itari buze kuba iborohera na gatoya nguko rero uko imirwano imeze ahangaha mu nkengero z'amahanga nabona ko M23 iri ku mirongo y'urugamba rwose ngo imeze neza abasirikari kugenda yohereza benshi cyane mu rwego rwo kugenda ihangana nabo muri rusange reka tuve rero ahangaha dusimbukire ku yindi nkuru turi kubona ahangaha rwose idusumiriye Rukwete naho ngo imirwano yongeye kubura imirwano nanone ikomeje kugenda navuga ibitero biri kugenda bigabwa no bita General Autoproclamé Inyasi ndetse na mugenzi we Jean Marie nabo rwose ngo hariya bakomeje kugenda muri aka gace bagerageza kugaba ibitero biremereye cyane ariko n'ubundi ngo bakabigaba ari kugira ngo barebe mu by'ukuri ko M23 itasa nkaho ibirukankana dore ko mwabi uce mu by'ukuri M23 ngo yakomeje kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe zo kugenda navuga ibarasabo ndetse ikagenda ibabuza kuba bakubaka ama defense n'ibirindiro muri rusange ibintu byatumye Inyasi nabo ngo rwose avuga yuko agiye kuba akora ibishoboka byose hari yakabasha kuba yagaba ibitero biremereye mu axe agiye atandukanye ngo agabashobora kuba yaturiza muri Gise centre ibi rero bikaba byaje nyine bikurikiranye nuko bari bamaze iminsi ari gukutwa mu axe agiye atandukanye nyuma y'uko rero banze kuba bamanuka muri Warikare ndetse bakaba nta n'umufada bari kubona cyangwa se ibikoresho bya gisirikare bagabye ibitero bari kugira ngo barebe ko mu by'ukuri M23 ngo nabo bayinjirana ndetse bakareba ko ari icyo bayikuraho ariko n'ubundi mu rugamba rwo rukomeje kugenda rubiri ryankurye rwose hariya ngo naho ntabwo ibintu byifashe neza na gatoya uyu mugabo Inyasi rero nakaba ari mu bantu bakomeje kugenda bateza umutekano mu kimwe akarere yaba ari Inyasi yaba ari na Kagiri yaba ari Mike Jone ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagenda bakorana hariya urabona ko imirwano hari ikomeje kugenda mu by'ukuri ifata indi sura ndetse bikagaragara ko izi wazarendo nazo zitarabona navuga ba makasike yo kuzihabura kuko basanga nyine abasirikare ba M23 bari kwibera hari hejuru mu misozi iri strategique ukabona ko nyine kugira ngo bakore ama operation yo guhiga izi wazarendo bikomeje kugenda biri kuba ikibazo muri rusange nuko rero uko bimeze mu by'ukuri muri aka gace ka territoire ya Masisi kugeza amaginga ya nuko bihagaze ku mirongo y'urugamba ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ahubwo reka tuvangaha dusimbukire muri territoire ya Warikare naho twabyire impumeko iri muri iyi territoire ya Warikare rero naho situation uko imeze abasirikare ba FARDC nyuma y'uko bakomeje kugenda bari kumva iri kubera ku mirongo y'urugamba muri territoire ya Masisi mu hari abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda mu by'ukuri ngo bakwepa urugamba bakazanwa hariya bamara kuzanwa hariya bagatangira kugenda batanga impamvu yuko ngo bamerewe nabi batameze neza ababyeyi bari kugenda batanga impamvu rero abasirikare n'ubundi bari hariya za Kazuba ba FARDC abasirikare bari hari Kazuba rero nyuma yuko babwiye yuko nabo ngo barimo bagomba kuba baza mu nkengero za Masisi bakabasha kuba
baga bitero ku mutwe wa M23 harimo bagiye batanga impamvu z'uko batameze neza bari kumva ko batari tayari kujya ku muntu y'urugamba. Iyo nyuma y'uko rwose bitecirwa agaciro ngo benshi baburiwe irengero muri aya mashyamba ya Warikare, byatumye ngo abasirikare bagera muri 41 baburiwe irengero na FRDC, bigakekwa ko rero ngo abasirikare bashobora kuba baturutse bari guhunga urugamba. Ni nyuma y'uko bari kumva yuko bari kujya ku mirongo y'urugamba, abari gutaha ari imbarwa muri rusange. Ahanga muri Kazuba rero ngo abasirikare mu by'ukuri nabo ntabwo biteguye, cyane cyane ingabo za FRDC kujya ku mirongo y'urugamba bitewe n'amakuru bari kugenda nyine abahakura muri rusange. Nguko rero ko situation muri territoire Warikare zingabo gisegita akomeje kugenda yizereramo zirabasha kuba hari icyo zakora muri territoire ya Warikare ndetse na system bikoresho biri kugenda birunga muri territoire Warikare. Hari icyo biraza kuba byafasha igisirikare cya FRDC ndetse n'abambari bacyo. Ibi byose dukomeje kugenda tubyitega ngo turebe uko biraza kuba bimeze muri rusange. Reka tuve rero ahanga muri Kazuba tuve kuri abasirikare baburiwe irengero. Benshi bagenda bavuga ko nyine bari kubihuza no kuba bashobora kuba kwigira muri M23. Byabindi nyine bavuga ati ikipe itsinda yishakira abafana, bashobora kuba ati niba bananiwe muri FRDC nta handi bagisije kuba bakuripotinga muri M23, dore ko nakara gace ka Kazuba katari kure cyane y'ibirindiro bya M23 biri, dore ko rwose biri hafi cyane ari amasaha make kugira ngo babinjiye muri eneo za M23 muri Warikare. Rero nuko uko umuntu imeze, ariko tukiri muri Warikare reka tubabwiye ko n'ubundi rero aka gace kaburayi nako gakomeje kugenda kumvikanamo sharing ziremereye cyane, aho imbunda nka BM21 zikomeje kugenda zirasa ibisasu biremereye, bigatuma rero M23 nayo ikomeza kugenda ihangana n'ibi bitero mu rwego rwo kugira ngo irebe ko ahiri ndetse n'abaturage bagubwa neza ahangaha muri territoire ya Warikare ndetse no mu nkengero yaho muri rusange. Ubona ko mu by'ukuri Warikare FRDC iri gukora ibishoboka byose, ntabwo ishaka kuba yatakaza mu by'ukuri iyi territoire, kuko bazi ko gutakaza aka gace ari ugutsindwa bikomeye cyane. Mu gihe nyine imbaraga zose zanga muri Kivu y'Amajyaruguru bari kugenda bazishyira ahangaha muri iyi territoire ya Warikare. Reka dusimbuke muri territoire ya Rutoro, tubabwiye ko aho bita Busenene n'ahantu hongeye kumvikana rwose amasasu ndetse n'amabandi rero yahageze ahantu muri Busenene, ndetse babasha kwambura no kwica umusaza wari uhari rwose. N'ibikorwa bya Wazalendo ndetse na FDLR ziri guturuka hano mu ntanzi z'ibirunga bya Nyiragongo ndetse na Nyamuragira, abakifashisha iyi parike nationale ya Virunga bakaza rero ahangaha kuba bagaba ibitego navuga by'ubusahuzi, dore ko bari kujya banaza ari benshi mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bahangana n'ibitero mu gihe baba baguye muri ambushe. Ahangara Busenene ni ahantu rwose navuga hari amazi iminsi hari umutekano, ariko ngo izi FDLR zongeye kuba zihibasira ndetse zihicana uyu musaza. Bigaragara ko mu by'ukuri iri shyamba ngo ririmo abasirikare benshi cyane ba FDLR, ngo birasaba M23 nayo rwose kuba maso nubwo mu by'ukuri ngo amarembo menshi bagiye bayafunga, ariko kugira ngo ufunge nyine amarembo ya parike biba bigoye, dore ko biba byoroshye kugira ngo nyine basohoke binjire mu giturage babashe kuba bakora ibikorwa by'ubwambuzi ndetse n'ubusahuzi muri rusange. Dore ko mu by'ukuri ubwo baherukaga kuza ahangaha ndavuga izi FDLR muri uyu muhanda Vatongo ndetse winjira muri aka gace ka Karengera, n'ubundi bari batezwe ambushe, babasha kuba bakwambura amatungo yari ari mu modoka yaratuvuye hariya za Bunagana, babasha kuba rwose amatungo bayatwara, ariko bageze muri pariki basanga babateze ambushe babazungutse, aho rero babarashe ntihagira n'umusigara. Ibi rero bikaba bikomeza kugenda bigaragara ko M23 n'ubundi nk'uko yabigenje ngo yakagombye kongera kubikora muri ubu buryo kugira ngo abaturage ahangaha bagire umutekano usesuye muri rusange. Ni mu gihe Tongo nyine ahangaha rwose hano za Rushege ndetse no mu bindi bice bisa nkaho bikekije iyi pariki bakomeje kugenda nyine baba muri wasiwasi cyangwa se bagira ubwoba bitewe n'izi FDLR zikomeje kugenda zibasira abaturage baturiye iri shyamba muri rusange. Mukuru kwangaha muri nkengero z'ipariki ya Virunga byifashe nyuma y'uko rwose uvuye ahangaha ukerekeza hariya rwose
za Kabizo naho umutekano ukomeje kugenda urugukazwa nyuma y'uko rwose hari abasore benshi cyane bemeye kuba ngo bicungira umutekano. Ubwo turavuga babandi bita ba Dejene, nyuma y'uko rero umutekano hari wari kugenda uba muke bitewe nyine n'izi semuse zikomeje kugenda nyine ziza mu masaha y'ijoro zikaza hangaha nyine za Kabizo bakajya za Bukombo no mu yandi ma axe agiye atandukanye. Abasore banga muri territoire ya Rutsiro rero biyemeje kuba bagiye gufatanya n'abasirikare ba M23 gucunga uburinzi ndetse no kugenda batanga amakuru kugira ngo umutekano wahangaha ugende mu by'ukuri navuga uri gukazwa cyangwa se bagende bakaza ingamba hariya kugira ngo ibintu bigende bimeze neza cyane. Reka dusimbukire muri Grand Nord rwose hariya za Rubero naho tugira nyuma y'uko abasirikare ba FARDC rwose ngo bagerageje kugira ngo basohoke hariya Rubero ku zone binjira hariya za Kayita ndetse hariya za Kirumba ngo bakabona bigoranye cyane. Abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bavuga yuko rwose ngo hariya bizagorana kugira ngo FARDC ibashe kuba yasunika abasirikare ba M23 ngo dore ko abasirikare ba M23 bamaze kuba rwose bazunguka imisozi yose iri strategique rwose kugira ngo abasirikare ba FARDC ngo binjire bizasaba imbaraga ziremereye cyane. Ariyo mpamvu rero turi kujya tubona nyine bagenda bakoresha aya mashyamba ya territoire barikare bitewe nuko yaho bagerageje ariko bikagomeza kugenda binanirana. Ni mu gihe bivugwa ko n'ubundi obita Domi ngo rwose yabayibereye hariya Rubero ku zone nyuma y'uko rwose ngo ahangaha muri territoire ya Rutsiro yarari guhigwa navuga ahigishwa uruhindu. Ariko nyine abagenda baduha amakuru akabutubwira yuko hari igihe ubwo yaje nyine ugasanga akoresheje iyi nzira y'ishyamba kugira ngo yinjire muri ibi cyaturutsemo, ariko urukumva ko kugeza abagingaya ari hariya za Rubero. Ese yagiye kuba yasaba musada, ese ari kubona byoroshye yuko yagaruka kuba yagaba ibitero muri territoire ya Rutsiro bikaba byakunda. Ibi byose nibyo dukomeje kugenda dukurikirana kugira ngo tumenye uko situation y'ahangaha muri Grand Nord imeze, dore ko n'abasirikare nabo ngo bakomeje kugenda boherezwa ku bwinshi cyane, iyo barabavuye Beni iyo barabavuye Butembo kugira ngo nabo batangira kuba bagaba ibitero hariya za Kayina za Kanyabayonga ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nk'uko rero ko muri Kivu y'Amajyaruguru byifashe kugeza amaginga ya muri rusange. Urakoze cyane bwana Sina Makosa kuri aya makuru rero rwose yo muri aya masaha. Asante sana. Yes, reka tunasoreza aha amakuru yacu, ubwo turaza gusura mu yandi masaha amakuru yana ari buze kubagezwe. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official. Turabakunda cyane rero n'umuhungu wanyu Faita cha Eugene Official.